Butukobe. Yo. Uyalazi udaba futhi. Ngicela ukuqala ngithathe lethuba ngibonge ukuthola lethuba lona ke phambi kwenu usizo siboniso kangoma. Umfana osuka le kwaNongoma ke endaweni yakaMandlazi odwaleni. Nami ngumfundi walapha ke eNdonza Art and Craft. Kahle kahle ukuza kwami la nganginothando lokwenza inkondlo ngesikhathi ngifika la ngoba ngaqala ukuba nothando lezinkondlo ngo-2017. So ngaba nenhlahla ke last year ngithola umunye ngitshena ukuthi nokuya apply la for music nami ngase ngiya apply. So uma sengifika la uma kwenziwa lama interview ke uthisha uMr Buthelezi la ushene but ishi yazi akwenziwa inkondlo but sizokuthatha ngibe nalokho ngenhlahla angithatha. So makhamba isikhathi lokhu sifunda ke athi yazi angitshela ukuthi ngicela ukubeka ngapha ube laba bazoshaya instrument ku bass lapho angazi lutho wona ku bass ngangingazi nakwazi ukuthi yini yona le. So if esengikhethile bona qala ngifundisa izinto ezincane ngesikhathi lokhu engifundisa sinokungixaka kancane athi yazi ngobe into engiyibona kuyo uyi-bassist inkinga yakho usayingabaza ngikubuke nje lokho nami. So makhamba isikhathi lokho engifundisa kwesinye isikhathi khona lapha ethi mangifundisa khona ngibona ukuthi angisezwa kahle kuba ngathi ngiyacasuka komunye umuntu kanti mina ngaphakathi usuke khona lento ukuthi phusha yabo ngisuke ngilwa nami ngaphakathi indoda phusha ekuyikhona senguzuzile kulesikhathi sonyaka lokho uqalile nje uqonda ukuthi kahle yonke into ukuze umusic uqonde kangcono kumele uqale lapha ku-foundation njengalezi zinto zo-major scale because ngeke uze ukhona ukwenza lutho even nawe udlala ubass ungenali understanding yani ye-major scale. So kumele ube nalo lolwazi ngokuphinde futhi ukuqhubeka kwesikhathi ngoba umuntu adense inkondlo bekuthi uzosha inkondlo uyifake just abantu beyibuka. So usuyabona ukuthi uyakhona futhi ukwazi ukuziphilisa especially ngoba amathuba emsebenzi engasekho kanje ngomusic ungakhona ukuziphilisa kodwa kumele uqonde kangcono nokubuka amasengela ukuthi hayi kahle ayikho into encane umusic mkhulu kodwa uzobona ukukhulu bayo uma ngabe uattend ama-class akhona uyafunda nje ukusilekelela wena Mr Buthelezi nje ikhona lokho ngoba namuhla ngangingazi ukuthi ngiyoke ngibuka isikole kudlaleka ngangingazi ukuthi ngiyoke ngihlale la ngidlala ubass ngibona udlaleka noma ngingakafiki la ngifuna ukuya khona mina ngendlela engidlala ngayo kodwa kulokho engisakuzuzile kuyangijabulisa kakhulu kodwa ngisenalento ukuthi ngisazoqhubeka ngwenza umusic because mina ngaphathi ngithathe isinqumo no kulokho okunye ngayokufundela ubeke eceleni ngifocus ku-music because into enginayo ekhanda lami ukuthi ngafuke ngifunde kaningi jike why ngizoyenza lokho angisase ngiqhubeka ngalento ngoba kuyaphileka nayo. Okunye enginephupho lakhe elikhulu kakhulu mina ngisuke endaweni zasemaphandleni kakhulu emakhaya intuthuko iza kancane benginalento yokuthi kulokho esenginakho mhlambe khona indawo bese ngiyibona ukuthi ngizoyokhuleka khona ukuthi ngoba likhona italent emakhaya ukuthi indlela siyithola insiza kusebenza sokuthi ngibe nalento ukuthi ngama-weekend ngibafundisa abafethu lokho esengikufundisayo then bese kuhambeni kwesikhathi ngabe kunalento enye indawo angangayibona angahlala kwisempumalanga no zoke ngihambe ngiyovula isikole sami eMpumalanga cele nje indawo lapho ngifundise ngomusic because amathuba emisebenzi awasekho kulesikhathi samanje. Okunye yize ngingenza zona inkondlo ngizithanda kodwa manje sengithanda kakhulu bass kunezikondlo and ngokufundiswa uthisha kukhona i-instrument e-African ethi mayidlala sengiyilalelile thema ngiyibona ukuthi if ungadlala le-African music bese ngisho inkondlo because mina ngifuna ukusho lezi inkondlo ejwayelekile ngifuna ukuqhamuka nesamba esiqo so ukufunda lokho kungenza ukuthi kukhona into engayicreatela yona ngokulalela lo mculo lo. So okunye engicabanga ukuthi ngifisa ukuthi ngisizakale khona ukuthi manje indlela engidlala ngayo bass ngikwazi uku-improvise ngilalele ngenze sure ukuthi isikhathi noma ngakuthiwa ingoma isiphakathi ngikwazi ukuzwa ukuthi no isilapha manje ngowe-probation yengoma. So lokho ngizocela ukusizakala kukho kakhulu uku-improvise ubass indlela okudlala ngayo bass because nami ngifuna ukudlala because nami ngiyayibona sengidlele nje isuit yami ngiyigqokele kahle uphethe ngiyodlala endaweni eziphezulu because nami ngiyafisa ukudlala nama-legend amakhulu la e-South Africa nokuya ngaphandle nje ngidlala yona lo bass lo. So okunye ke futhi okungenza ukuthi ngithe noma ngifika la ngathi angabe ngisazijaha ukusho inkondlo because bengenayo lezi zinto lezi zo-understanda lo music ukuthi uma uwenza into ngenza imali kangaka. So manje iyo lento yenza ukuthi no awuthi ngime ujaha ukuthi ngisho inkondlo ngiye studio because anginayo le understanding ngizosholwa nje umdlalo kanti lento le iyakwazi ukuphileka. So manje futhi engicela phinde ukulekelela khona ukuthi phinde futhi ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngizoya kuthisha ngiphinde akangichazele kabanzi ngalendlela ukuthi if usuyenzile ke inkondlo naye lemgudu futhi uphinda kumele uyihambe mina ngiyafisa uphinde ngiyitholele lutho mina ngesingami
then emva kwalokho ke ngizobe sengiyaqala ngoba khona engizisho bathi kusesekhona lokho ukuthi angakafiki la ngiyakhona noma ngisithanda inkosho bengisho ukuthi uthando lami selukhulu kakhulu kubhisi so ngizocela phinde uthisha futhi uphinda ngilekelele ngithi improve uphinde futhi nescore siphinde siqale phansi futhi phinde ngidlale ngalendlela mina engifisayo ngiyomtshela no yabo mathisha sekungcono ke manje ukuthi noma ungekho eduze kwami ngikwazi ukuthi mangiyibukela kanje iyenzakala lento le sengi-applya lokhuyana owangifundisa khona kusenesikhathi kodwa nje kungilekelele kakhulu ke njengami nje umuntu osuka emakhaya kungilekelele kakhulu ukuzala and ngiyakujabulela lethuba kwanami ngeke manje ngizoqhubeka phinde ngifundele music because senginothando la kakhulu. Siyabonga. Ngobe is basically needing now more of a practical. Can the next person come? More of a practical. This is just emphasizing on what we are. We need 2 years. 1 year 6 months.